Nolak. Woi. Nenek pun. Nggak tidak ada orang penting. Wih, terus mana telepon no? Halo, selamat malam. Inge titiang nge Mak, nge. Tapi Mak, makin dia lagi kok iso ngati nih gue Mak. Balik kali lainnya dia ngelunasin apa makin. Balik kali lainnya nyok pasti dia ngelunasin Pak. Dia lagi kosong hati. Om, Yani Om. Halo sayang, cium jauh sayang, muah bengkuan mentempo. Kok kene bensi, kok belum bubuk? Bubuk nak nanti nak kasih oleh-oleh. Nare lunas. Oh, mama kangen ya. Lagi seminggu tiang lunasin ampun. Nyatik yang lautang, nyatik yang sing hutang, anak ita ngaku. Makin pun bakit, tidak mentakin mak. Nanos tidak mentakin. Oh yang takut tadi. Penting hati nih, dong. Nanos tidak mentakin. Tadi. Dan bendu bapak dan bendu. Apa? Dan bendu bapak Bedu. Mesu. Nó mà rồi nên mình mà vậy em kìa. Bedu. Saya mesu. Bên nu cho galak orang gedak. Wih. Kawan katanya luang bunyi nih. Pon kata luang bunyi nih. Nó gần chắc bà sáng em mà lao bunyi nè.